Ezibuhlungu ayipheli akasekho umama kaMthandeni Manqele owaziwa ngegcokama elisha endimeni kaMaskandi. Ngibingelele ekuphi nakuphi la kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Sekuvele laphana wengane zakwethu ukuthi umama kaMthandeni umashandu laphana wengane zakwethu akasekho laphana wengane zakwethu. Khumbula ukuthi uMthandeni uke wakubalula ukuthi kweminye yemicimbi ekade eqashelwe kuwona ofanele akasezukuba khona ngesimo sokuthi ugulela isalukazi sakhe laphana wengane zakwethu. Nangebhadi-ke laphana wengane zakwethu zivelile iy'ndaba zokuthi akasekho emhlabeni. Iy'ndaba lezi ezibuhlungu lezi wengane zakwethu ey'shaqisayo ey'velele iqhawe laphana wengane zakwethu, lapho khona iqhawe elidingwa ukuthi siliseke laphana wengane zakwethu esimeni esifana nalesi wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula ngalolu daba, ngoba abantu ey'nkundleni zokuxhumana bakhombisile laphana wengane zakwethu ukuthi bayazwelana neqhawe laphana wengane zakwethu. Uma umusha cindezela subscribe, cindezela nebheli ukuze uzothola ama-notification ngaso sonke isikhathi uma siphosta ividiyo entsha. Ngakaya notshwala besintu